Ya, Somizi Mhlongo. Somizi. Sondela la, sondela Somgaga. Sondela mfoka Mhlongo. Sondela la mfoka Mhlongo. Somizi mfoka Mhlongo. Ngiyakubiza ngithi sondela wena nja. Thatha indaba yakho. Mamthembu sondela la. Mamthembu lo nuka isihlama kakhulu. Lo nomtsintsila onensila. Sondela la Mamthembu. Sondela la. Unomtsintsile emabeleni nomtsintsile emdidini. Sondela la sizohlaziya le ndaba yale mtsintsila yakho. Sikhathele uwe. Ubani lenja ezibiza ngomalume? Khona lo lenja le ezibiza ngomalume lo okuhamba ekokomala la. Sondela la wendoda. Sondela la nsizwa. Ya, hlala phansi futhi, hlala phansi. Ungahlala emathayilizini, hlala phansi emhlabathini. Ya. Yini lenja ubani lenja asemtuba le nayi le nekhanda elubheseni le lenja le nekhanda engathi ukhamba. Umdu lo wasemtuba. Lo nekhanda engathi ubheseni. Sondela mdidi, sondela mdidi. Nawe hlala nje phansi nonke hlalani phansi. Nokudla makukhona ngizoniphakela khona lapho phansi emhlabathini nidle khona. Ya. Ngiqale ngawe Somizi wamasimba. Wena Somizi wawumnomzane womuzi wakho. Wawushadile unomfazi nengane nomuzi wakho. Uthe ujika wena Somizi wahlulwa impilo. Wahlulwa impilo wena walala namhlanje wavuka ngakusasa sewuzibiza ngentombazane. Awugcinanga ngokuzibiza ngentombazane uphindile futhi kwakuhlula nakho ukuyibiza ngentombazane lokho. Wajika wabona ukuthi hayike okushuthi vele ke ube yilamasimbo yiwo njoba nje uyinkonkoni. Akuyona inkinga lokho ukuthi uyinkonkoni akulona iphutha ngoba wayikhethela ukuba inkonkoni. Kodwa manje into eyinkinga ukuthi nako kulobu unkonkoni bakho awugcilile uyabona uyilulwane nje uyilabatheka nje ngoba udla silaza udla fumuka abafazi uyabaqeda ngomthondo abafana uyabaqeda ngomthondo wakhala ubani lo mfana obudola naye uMohale wakhala wathi uyafutha umdidi laphana owawumshova kuwo ngesibhakela umshutheka isibhakela lapha emdidini umshova ngesibhakela wakhala uMohale lapha bem-interviewer wathi kumanje wabaleka wayisiza wabaleka umdidi uyafutha wawushovwa uwe ngesibhakela lapha ukhohlakele kabi wena Somizi wena uma ngabe nje ukhulumela abafazi wena usuku ugqiba amahlazi akho wena ungcolile nje uyabona ayikho into esingayizwa ngawe wena washiwa yizo zonke izitabane owawushade nazo including umfazi wakho wakushiya phansi ngoba uyisihlama nje uyilulwane uyilwabatheka uyisahluleke umsulu nje uyabona kade futhi phumela eminyango lapha uyabona ngozala wena Mamthembu wena Mamthembu unuka isihlama yonke indawo la ufika khona unuka amasimba nje unuka amakaka yonke indawo la ufika khona uyabona uhamba unuka isiququ nomlomo la ku TikTok uhamba uhlafuna amasimba la ku TikTok ukhuluma ngegama lami ukhuluma ngoThamara uyasidakelwa nje Mamthembu usikhathele uwe unomtsintsila emabeleni unomtsintsila endunu yombili lemtsintsila kuyinukela amakaka nje kunuka amakaka angazi wona muphi lo mtsintsila ongawugezi kule mtsintsila yakhe embili yilo mtsintsila wamabele yilo mtsintsila womdidi kunuka uthuvi nje kunuka amasimba kunuka amakaka yiwo lawa owakhipha mawuvula umlomo amakaka wena Mamthembu udlalile ngamadoda wena
uwawisa imthondo wabulala imthondo lana ulodudu wavusa imthondo ngalembiza yakhe isishiphi sembiza lesi owavele wahlulwa icontent wakhetha ukusidayisa lesishiphi lesi wathi uvusa imthondo iwili imthondo yamadoda aphuzele embiza yakho yamasimba wena mamthembu ayivusi imthondo lento ibulala imthondo lamasimba owadayisayo wena ziyakhala insizwa ezike zadlala amasimba akho zithi imthondo ayisavuki wena mamthembu nentsila wonke umqala lona nomzimba wonke ugcwele insila nephuza face nobuso obuntshwamile ngiyaqala mina ukubona umfazi ontshwamelo ubuso emncane njengawe buso bakho buntshwamile unephuza face uyisidakwa nje wamasimba umsunu nje kwayiwena uyasidakelwa kade phumela eminyango shit man wena makokomala wena qhwagi elizibiza ngomalume wena untekenteke wena awunayo ingozi okhakhayini kanje awunayo ingozi okhakhayini kanjena wena alikaze liphume igazi lokhakhayi kuwe untekenteke wayiqinisile umavavu umfoka mboma inkosi yamamboma mayithi le content ayimfuni umfana weak wena mfana oyibiza ngomalume wena uhamba ukokomala njengeqhwagi lana ohambiswa kweselesele la ku TikTok weak kade uyatakwa kade shit man wena mlandeli kaNtuntsula ekuthiwa umdu wasemtuba untekenteke ugqoka idilozi wena futhi wena uyapreventa wena mawungayeka ukupreventa ungavela umithe same time nina nobabili nalomfana oyibiza ngomalume nihambe nigqoka amadilozi uTikTok wonke la nigqoka amadilozi nihambe nihlafuna umsunu lana nithi nivikela abafazi niyasidakelwa nje abafazi bene backup system engaka benemilomo engaka abafazi yokuyikhulumela nitshela obani ukuthi badinga nini ukuthi nibalekelele bene backup engaka abafazi imlomo yabo ivuleke kangaka kungangena inqwaba ezimbongolo iyophelela kule mlomo yabo indlela evuleke ngayo nitshela obani ukuthi nani niyafuneka ukuthi nibasize uyabona Joba abafazi benukisa umlomo uFacebook wonke lapha eLadies House abanye bawunukisa la ku TikTok nani niqoka amadilozi khona lapho phakathi kwabafazi nithi niyabakhulumela nithi niyabalwela nina abafana nenziwa lento yokukhotha ojuice bemdidi abafazi lento yokukhotha ingqusa iyo lenenza nibe ntekenteke kanjena ningakwazi ukuma njengamadoda nimele idignity yobudoda ebafazini anikwazi nini nintekenteke nishintshwa nikhulumela abafazi ngenxa ukuthi ojuice bemdidi igcwele imlomo lakini nikhotha ingqusa nina ingakho nintekenteke kanje ingakho ni weak ningenasithunzi anasithunzi phela nini ni weak nje nilula anina value nina bonke nje labafana abathi bona bakhulumela abafazi basayida nabafazi beamadoda basayida nabafazi abana value ba weak bantekenteke uma ngabe ngowesifazana uthandana nalabafana laba wazi ukuthi awunandoda unedilozi nje uqoma idilozi lakho wena mfazi mawuqome nje lamasimba abafana uyiqomela idilozi lakho nje oligqoka anytime mawufuna ukuligqoka ngoba vele lekhotha ingquza ya idilozi nje labafana nje abakhotha imdidi amadilozi labo ngaphela into ekhotha ingquza idilozi so amadilozi lezinto ziweak zintekenteke ingakho zisinukisela ngomlomo uTikTok wonke lo kade niyatakwa zinja nonke hambani niyovela ngobuso lapha emgodini wetoilet nikhotha amasimba